njengakufunwa njengakushanya yabona ushanya lokufuna kwelashwa kodwa usukulubona lugula wena kodwa alukufundwe kwelashwa bakhona ke naye sihleli nabo la abaguliswa ukuhlanya abangakufuni ukwelashwa kodwa bakhona futhi abagulayo abadingayo kwelashwa akulula ukwazi ukubahlukanisa labo bantu bebehlaliswe ndawonye ngoba nalo uhlanya akuzona inhlanya ezibaleka ukuphela ezinye ziyacosha nje ezinye zidla yonke into ezibebe yonke into uyahlala nje nalo ungaliboni kanti lusenkingeni manje usungakwazi ukuhlukanisa ukuthi uma kudingeka welaphe ubani ozomeka uzombona ngoba esegcuma nje ukuthi akayifunde nalana ke uyiza ubabona ngoba sebebheka into ishoyo ukuthi lolu uhlanya belingawufuni lo mjovo kube inkinga ukuthi ke phela bengilibona lihleli nabadinga umjovo manje ke ngase ngiqonda lo mjovo ke ngithi naye lokuhlanya kwakhe udinga ukwelashwa kanti yena uyakwemukela ukuthi ulunge nje lana ke siyinhlobo ezinjalo ngakho nizosixolela ke bakhonza abahle ngoba siyisukumeli siyathunywa manje ke uma sithunywa kwenzeka kuzeka ngakuwena nomjovo ungaze wakhuluma kabi hlehlisa inkulu nje kubonakala ukuthi ngidlulile ngizobona mina monyakazi inkulu ukuthi awufuni ukwelashwa inhlobo ke ezinjalo la esibhekene nazo izifo ziningi ushembe usuke esithumela ukuthi asizokwelapha hayi ukuthi asizothula mangase ngithule la akekho ngajabula sengithunyiwe nombane ngaphuma ebamba ikhanda ukuthi uNdlovu wenzane sethunyiwa thule manje ke lokho akuzuzwakala ke kahle ngakho ngiyacela ukuthi nina eniyengixeka inkulumo mase sikhulumile bese nisixolela ngoba yikho into esuke sizoyenza ngikushilo ngelinye ilanga ngathi ayikho incwadi enginikwe yona ukuthi angifunde yona ngikhuluma izinto ke mhlambe ezizothandwa uNkulunkulu vele wafaka iUSB nje washiya kanjalo iUSB ke ikhuluma noma ngabe umnikazi usendlini bonke labo bantu abaseduze kweUSB bayizwa yonke le nto noma ngabe khona okungafanele bakuzwe meke wayishutheka nje bayayizwa ngiUSB ke njengamanje ngeke ngenze lutho konke okuzofika uqhamuka kuye amen lana ke sikhonze ezinhle siyelaphana ngeindlela eziningi kukhona belaphekayo kabanye bengelapheki akulucala lelo kodwa ngizocela ukuthi lapha ke ngikhulume ngomsebenzi kaShembe nje ngicela ukukhuluma ngomsebenzi kaShembo owodwa Onyazini lwezulu miningi izingane zikaThixo kodwa uma singakhuluma ngayo imisebenzi ngiye ngiyithathise ukuthi njengoba siyila sonke silethwe imisebenzi kaShembe akekho ngathi ukhona nomsebenzi ongaphezulu komunye yonke imisebenzi njengoba ikwazi ukuqoqa nje ikuthatha ehlathini ikulethela ingoba ibe mkhulu kuwena nami lo engubonile noma ongishuma ongilethela iwona omkhulu kumina ngaleyo ndlela awukho umsebenzi omncane kunomunye ngoba ukwazile nawe ukuthatha emavungweni ukulethela nalo size ngemisebenzi eminingi ke la bancane okungenzeka ukube beza nje kuba bethanda udumo iningi lethu njengoba silethwe ukubona imangaliso incwadi ngicabanga ukuthi sivulo ungiphe baba ngisho lowo nalowo obizwa ngegama lami ngokuba ngimenzele ukuba udumo lwami ngamjabula ngamenza sondezani izimpumputhe ezinamehlo nezithulu ezinezindlebe mazibuthelwe ndawonye zonke izizwe osekosisi isibelelo sithe babazange izizwe nonke nani madoda babazange ngoba ufikile olandelwa izizwe uzongicuphela ke uGalantile 4 verse 16 lo theta mase zibuthene zonke izizwe sizozwa izwi lomkhulu kunathi sonke ngakho baba noma zingakho lezitha kakhulu uma uphambi kwabantu udlale kulezitha ngilinganise ngithi ngisho amakhosi mancane angenazitha njengoba kukhona abangawathanda ezizweni zabo
ngisho ingonyama na uqobo uyuzwe kubalwa phansi phezulu nathi sabefundisi nje kukhona abangathandi phela kukhona abakhomba loya omunye bekho akekho umuntu ungenasitha ophambi kwabantu okusobala ukuthi inkosi sicela uThixo akunika amandla nathi asinika amandla ukuthi sikulandele ngezikhathi zonke noma izitha siyibona ngoba zikhona ezinye zicabanga ukuthi asiyiboni kanti siyazibona kuphela sicuphe umeke ukwanyakaza bese sinyakaza kakhulu ngoba vele sesimbonile ayikho inkinga vele ngachaza ngokudlule ngathi inkosi yenyosi ilwelwa yinyosi akazi uyibonile inkosi yenyosi amen nemihlwa nomuhlwa futhi ukumbu akazi ubona ulwa ukumbu ulwelwa imihla ngakho ke thina silindele noma yini eze ngaphezulu konyazi lwezulu uThixo cela uNkulunkulu akubise ngenyawo zonke sikhona ngakho silindele ukufa noma silindele ukuphila amen lana ke ikhonza izinhle enkosini ngizobeka umsebenzi owodwa ngeke ngishumayeleke bengizwa abanye bengangizwa abanye baye belandele abanye bengalandeli ngeindlebe nangemoya siyakhuluma ke intombazane yengikhulume ngithi abantu besifazane abaziphathe kahle bese bethi ngiyabazonda ngingeneka nginandaba ngiyabathandile ngabe kube ngiyazenzela nje ngabe namakhosikazi akuphela ukube ngiyazenzela ngikwazi ukuzenzela bathanda nje kuphela okunye kuphela ke ngeke ngibone kuba ngiphathile manje ngibheka nje akaboni ukuthi ngiyambona kodwa umngamuntu futhi cha angisho nje ngaye kuba ufana neqathele inyama eselise emlonyeni qathele inyama elisemlonyeni ungalikhipha leli manje ke bengadinwa ke benjalo ngibafanise nenyama kodwa ngikhuluma ngento ongeke vele uyikhiphe emlonyeni womuntu uyidle manje ke umngamuntu ngeke ngimfanise nento enjalo ukuthi noma engalidla loyanonile kodwa lona lakhe ngeke salikhipha nginike lona lama ngisathe ngibeke elinye lizoqoqwa elinonile ngizothatha lona leli selisemlonyeni amen ngeke ngikufanise kanjalo ngakho ngeke ngifisa ukuthi baba amhloniphe umngamuntu amen ihlaze libi kabi ukubheka umngamuntu uzucebisa ikhaya imbi leyo ngobunungu nje futhi angiphathi khona mawugcobo ngisho ukuthi ukhona ofanele eyinhlatsuthi ufanele abantu abangakholwa lokho abangazi ngokukholwa ngoba akukho la bakhiwa khona ukuthi kupho kulungile nokungalungile uma kwenza ngobulana esontweni uyakhiwa njengoba ngithi nje siyelashwa ukuthi into engalungile ungayenzi ngoba uNkulunkulu akayifuni lana sisebenzele ukuyezulwini asebenzele ukuhlala lemhlabeni ukuze kube phakade akekho umuntu oyohlala lemhlabeni ukuze kube phakade manje kufanele wazi ukuthi lolu suku oluzofika kuwena kumele lukufice ulufanele ungaficwa usuku lokuhamba emhlabeni ungafanele ukuhamba emhlabeni ngathi usafanele ukulungisa kufanele wesabe namhlanje uyabona nje bakufika lolu suku lesikhathi sokuthi ngishumayele sifana nesikhathi sokufa lesikhathi esifike sokuthi ngishumayele ngoba ngizwe entambama lo ngishawuva lo ntambama ngazi ukuthi ngona yini uyaphuma umphefumulo abantu abazi bangibona ngijabule ngisheka nje ngenza yonke into kanti mina ngiyazi ukuthi ngona yini ngiyahamba manje nawe sihleli nawe lana nje awazi ukuthi uJanuary uzophela usuhambile wena kodwa imkhubo sayenza mibi ngaleso sikhathi uthi uyikholwa ukholelwa ungene ezulwini uzongena kanjani ezulwini uma uphambana nezinto uNkulunkulu akangazifuni manje ke uma sikhuluma ngalezo zinto baye bezwa abanye bengezwa ngizoke ngikhulume ngale ntombazane le ntombazane iyayizwa ngikhuluma ngokuthi abathu uma kancane ukuzala izingane eziningi ezinebonge ezihlukene ngoba lokho unephushana elincane kahle inhloso ngoba umuntu ngesikhathi ephuma kule ndoda yakuleya wazi kahle lesimzali siluya kwenye futhi yomzalisa nenye yesithathu futhi yomzalisa ngo number 4 usafuna umendo ngeke sawuthola umendo
akuyona into elula usukuthola nje ngenhlahla kaNkulunkulu kodwa akuyona into elula ufuna uqikelele ukuthi uma kwenzekile waphambeka salingane yodwa bese kukhulunywa ukuthi ke noma ngabe uyayithola esibili kodwa kube uyiswa yedwa akusuba yimix masala ngoba lo usuke seshaya isithombe kuwena usuke engasakubuki njengomuntu oqondile usuke sekubuke ngazuthi ngeke uqale benephutha nokwesibili benephutha nokwesithathu kusho ukuthi nami ngivele ngizoba nephutha manje ngiqoqa ke leyo nto njengaleyo ukuthi zigadeni ngoba umzimba womuntu uyithempeli likaNkulunkulu kakhulu wesifazane ithempeli likaNkulunkulu eligadwe uye elingagadiwe uNkulunkulu uNkulunkulu kunikeza ithempeli wakushiya kanjalo kwathi ligade wena usuligade ake wena uligade dedengo komhla ukuphela usufuna inthethelele ngakhuluma ke njengendlela engakhuluma ngayo khona le makhasetini niyenizwe isiyezwa ke le ntombazane isiyakhuluma ke nalo eyakhuluma naye ithi ke yona inkinga eyeshiwe umfundisi ukuthi asiziphathe kahle siye sizame kodwa sihluleke uthi ke ngathola intombazane ngathola ingane ndoyithi ngangikholwa ngisiyona ase ngihlubuka ngaqoma emhlabeni ngase ngithola ingane ngathi sengiyitholile ingane wesehluleka lo muntu ukuqhubeka nami ngase ngiphinda futhi ngidlulela phambili ngathola ingane ithi izama ukuthola umendo ngoba uma wenza ngoba usuhleli nomuntu usuzinzile kodwa ingakuboni umnyakazo webe sibuka phambili kufanele ke phela buke phambili ngoba akekho umuntu ongazibhekeleli iphambili ukuthi njengoba ngiphila namhlanje kusasa ngizobe ngiphila kanjani ebese kuyasuka kuyabona ke la kuwena ukuthi hayi engazuthi lo muntu uJohn unomphela akasami ebese ethi wothi ngizama ukuthatha isixaxa uyasuka ke manje sithatha isixaxa kanti uzofika futhi aphazame wafika lo yamuntu futhi uthi ke wathi mase ebuya kulo esebuyele esontweni wesefike waqoma umfundisi cha umfundisi phela umshelila ngithi into obithe phela ethelelo yaseyiyona kufanele ithathe weseyithatha umfundisi eseyithathile umfundisi ithi ke lengane wesephinde wangikhulelisa umfundisi ithi wena wangikhulelisa umfundisi wahlubuka esontweni balekela isonto wangishiya futhi nalengane manje ke ngizoyilungisa kanjani ke lento ngoba bengithi ngilungisa yona ngokuya kumfundisi phela ngazi ukuthi umfundisi zobeza kumene usezongigeza le yahlaze ngalenza waphinda umfundisi wangifakeli wesebhaleka ke esontweni wazi wahlubuka yena wazosithela ngaphinda ngesala sekuyesibili manje lengane inebonge ezihlukene bafowethu thina esiqondisayo uboyicabangela ubomcabangela umuntu wesimame ngoba nawe uzelwe namantombazane ngeke uthande ingane yakwenu ibe i-driving school ngeke uthande fanele wazi ukuthi uma udlala ngengane yentombazane ingane yentombazane isikhathi esiningi dependa kuwena ukuthi utheni ngomlomo kunzima ukuthi ibone ngaphakathi ukuthi ucabangani manje isikhathi esiningi wena okufanele ucabange ukuthi lo muntu uyamthanda nembukunyawo uzophuma phezulu ukuthi okay ke izono zakhe ngizothola sesinaye kodwa yena uyisithombe ngisithandayo ngoba ziningi izinto ongeke ukwazi ukuthola kuyena okufanele uqala uthola uthando ukuqala ukuthi yena nje yedwa ngiyamthanda engakavezi ubuhle nokubi bakhe ngiyamthanda manje thina asikwenzi lokho kwesinye isikhathi uthi usumthandile umuntu ukuwenza into ofethu kukhulu ngabe ma ona insika indoda insika mabona insika kubidlika insika akekho umuntu ozomisile ngakho ngiyafisa ukuthi lokho nicabange ngoba akekho umuntu ongazalwa nentombazana mina ngake ngizokunye ukuthi ubale njalo yinseka zokuthi udadewethu manje ubocabanga ma wenza into engalungile kumuntu wesifazane ngesikhathi ekhaya umuntu wesifazane engibikela ukuthi wena wrong ngizwe wena wrong ngifike kuwena ngithola ungikhiphela amehlo lokhiphela dadewethu amehlo ngikhiphele mina amehlo ngoba phela kufanele ukuchaze lokho kusho dadewethu ukuthi uyiphutha noma ndoda wadlula ke
mayisisuka ke isiya kumfundisi umfundisi seyishiya isisuka ke yahlala ke siyaqalaza ke manje yabona mawususa le emotweni eyimbili ozaziyo kade uthembile ayisekho kosayithembile manje ukuthi khona imoto esazokuthatha lezi imoto uyazazi ubone nomusa emgwaqweni uyethembelini makwadlula imoto nje ozaziyo uvela ubone ukuthi usho ngizofika late ethembelini lezi imoto izona kufanele bezingithathile njengoba zingishile ezezoqhamuka ke ngizoyibona ngani ukuthi izongithatha wese suka lo ntombazane wese ithanda omunye umuntu futhi uzokwenza njani phela usemncane wathanda omunye umuntu uyabona ke manje usiyadwanguza ke manje njengoba sephaphalaze ngisho kumfundisi usiyadwanguza manje ulahlekelwe ulayini manje wathanda omunye umuntu kanti usethanda umuntu ke manje oseyomsuculu usiyomsoco shembeke life ikwasebenza khona akayikholwa le ntombazane mawuthi uyayibuza lento engiyikhulumayo ivela ikhale ngobithi ngisuke ngibuyisa imemory eyenzeka bese ngifikelwe yinyembezi ithi ke le ntombazane lo muntu wesengithatha ke esengiyise eGoli mefike eGoli sahlala naye base kufika lesiwombana niyasazi lesiwombana sokusoconga abantu bethathwa amakhanda sake safika mhlambe nangakini uthi nanti ikhanda efrijini nansi ingalo nasi isandla nanti efrijini wakhulunywa ngalonto kwayileso sikhathi ke bekuyileso sikhathi nje ke kule minyaka nedlule ithi mayisihlele le ntombazane nalo muntu eGoli iyezwa kulele emini ngesonto uyangundazela namhlanje ngiyamletha impela kade ngiyomeluka kade yoyeluka le ntombazane ikhanda umuntu wesifazane ke mawuke wamluka ikhanda nje uyebona ukuthi umlamlele umenza into enkulu kakhulu ukuthi umthanda phela umlukile ke lona ke siyamuzwa kulele ke lo uyangundazela phela ngiyamletha ngomeluka ikhanda namhlanje ithi bisibona intombazane ukuthi hayi imina lo ohanjiswayo imina bengona ukuyikhanda angazi noma wazivukela noma yamvusa yona esithi uthini uthi uzongihambisa ungisaphi namhlanje ithi wesephikwa ukuthi hayi ngithena uyakhuluma uzongihambisa layela ke ngeke ungisendawo mina ngiyakholwa eNazareth ayikholwa uthi hayi lo muntu angazi ukuthi wakhuluma wathini cha ithi the isihleli lase lifika lelizwi elise lapha ya eBulbini uthi wayesethi hamba njengamanje ekhaya uthi uthu emini ngesonto hamba njengamanje uye ekhaya ukunquma uthi ngathi ngiyabuza ngenhliziyo ukuthi ngizohamba kanjani ngo2 usuke eGoli uyezweni lakubo izwe lakubo mawusuke eGoli ngemoto 6 hours mhlawumbe ngicela ngilichazile izwe lakubo intshumayelo iyodwa lapho baba namba beyenza yambili anikhuzeleni omunye uthi ke yayisithi ke laselithi lelizwi hamba namhlanje uye ekhaya manje hamba ekhaya uthi ngase ngibuza ngizohamba kanjani uthi wesethi phuma cela hamba ucela ukuthi uyothenga airtime wese yitshela lengwavumani wathi uyothenga airtime cela uyothenga airtime yayisinikeza ithuba ukuthi uyothenga airtime ethile wese hamba waphatha iselula phatha imali uyothenga airtime phela kwase kuba icathulo kuyahamba uyothenga ke i-airtime uyohamba ke uyothenga airtime uthi uthe mefike ekuthengeni airtime lase lifika lelizwi lathi njengamanje hamba ekhaya wathi ngizohamba kanjani lathi lelizwi khumula icathulo ushiye la ushiya isikhwama semali la ushiya iselula la zontathu lezinto iselula isikhwama semali icathulo konke akusalela wathi hamba ngeinyawo uzofika ekhaya uthi wathi mina unyazi lwezulu amen twese ingene indlela yamkhombisa nansi indlela hamba wahamba
uthi ngangena emgwaqweni ngangeke usuke eGoli ngonyawo uzezweni la kubo holo la ngakithi wanqamula ngonya uthi wahamba 3 days kodwa awuzukukholwa ke lokho kodwa nje ima ngilinde nje uzozwe egcinene ngoba abanye abantu uma ukhuluma indaba eyibona babithatha ngehaba mina ke noma sixoxa nje kahle anginaso isikhathi samanga ngixoxa nje noma ngabe kuyahlekisa noma ngabe akuhlekisi kodwa uma ukulandela kuyiqiniso amen uthi ke sahamba ke uthi ngahamba uthi mangihamba emgwaqweni uthi lithi lelizwi usuhamba emgwaqweni ngene ehlathini uthi ngingene ehlathini uthi ngithi ngiyangena ehlathini ngehluleke ukuhamba ehlathini ngiphumele emgwaqweni uthi ngihambe uthi kwahlwa uthi kwathi ebusuku uthi kwase kuqhamuka imoto lapha ekhanyisa malapha uthi uyabuka imoto entathu uthi latilizwe uyabona lezi imoto entathu eziza lapha zifuna wena ehlathini ungena ehlathini zadlula lezi imoto wesithi iphuma ehlathini wangena emgwaqweni wayibeka emgwaqweni uthi wathezwa uthi lulodwa usuka kalahamba kwaze kwasa nemini inkinga la ikhona manje ngembuzo wawungalambile uthi ngangalambile ngangafuni manzi wabheke endleleni uthi kwaqhamuka imoto uthi yathi mayiqhamuka leya moto uthi laselihleli imise leya moto ugibele kuyona uthi ngayimisa uthi ngane nje ngayimisa nje ngazivula isicapha uthi lathi ivala ungangeni uthi ngasishaya isicapha ngavala ngaphoseka ehlathini uthi bathi hawu uhlanya lolu kuyahlanya uthi ngahamba uthi yahamba imoto uthi ngangena ehlathini ngaguduza uthi ngithe ngiphuma ehlathini sekumnyama angisazi ukuthi ngihamba kahle uthi laselithi lelizwi lalela kusudukile nanku umgwaqo ekhaya limkhombisa imoto ehambayo lathi uyabona lezi moto ekhanyisa lapha izona eziye ekhaya hambe khona uyemgwaqo ngikhuluma ngawe nyazibezwe ukuthi noma izitha ngabhinqa amashoba cha ngeke baba sisuke eduze kwakho mina engibhinqa amashoba wabhinqa nje bafowethu nabo kuqala babhinqa amashoba bazi basala nje okubuhlungu uma uzodukiswa umuntu wakhetha inkosi njengawe kuhlungu ke lokho ukuthi udukiswe umuntu wakhetha inkosi so balo ukuthi awazi la ufuna ukuya khona uma ulandela indoda nje engene endlini encane iphume nayo njengawe cabanga ukuthi elakini vele liklahlile kuphela ukuthi nje awukalahleki kodwa kona ulahlile uthi ngahamba ngaya kulo mgwaqo lo ngafika ngangena uthi ngalibophela ngiye ekhaya uthi wathi emele bophele ekhaya uthi kwaqhamuka iveni yamaphoyisa uthi laselithi ngene uthi ngangena yangithatha yangibeka emnambini amen uthi wasuka lapho ngenyawo uyaqhubeka ezweni lakubo uthi nakhona wazi wasizwa iveni futhi yamaphoyisa eyamthatha yayo umfaka esibhedlela sangakubo ilapho lafika wafika wafonela khona abazali bakhe bafika wahlala inyanga yonke esibhedlela elungisa umzimba wakhe inyawo zidabwe eziphelile kodwa nje usuku olulodwa uthi ngalihamba ubusuku nemini udukiswe indoda ebizwa umsoco umuntu wesifazane uthembele kakhulu endodeni akukho futhi angakwenza ngoba lapha lalandwa khona walandelwa ukuzokhipha thina ehlathini thina sasihlalele ehlathini uma ngikhuluma ngithi indoda umuntu wasehlathini bebona abantu engazuthi ngisuke ngikhuluma nje ngoba ngikhuluma amancoko akona amancoko la indoda vele umuntu wasehlathini futhi mangisuke ngitshela omama ngithi ningakhohlwa bomama indoda ixoli cha phela ngithi ngikhuluma iqiniso amen ayitholi indoda ayikhohlwa into wayenzayo indoda injengendlovu ayikhohlwa indoda ngiyabona ukuthi ngoba kwaba sehlathini bonke ingakho badalwa ngenhliziyo yodwa indlovu nendoda ngoba indoda ayikhohlwa ngithi ngiza nendaba njengoba ngithi ayikhohlwa kufanele ngibatshele ukuthi niyakhohlwa nibe ningakhohlwa uqhamuka omunye umama ngizobe ngiyixoxele mhlawumbe ngizoqhubeka kodwa ngizobe ngiyixoxele efika futhi uqhamuka omunye umama ke ngisewumva ke ngiyadlula nje ke ngakwakhe mangiphuma emsebenzini uzongixolela mekhona kodwa ke sithi isikhathi ngisewumva kodwa phela ngaba khona ke ngoba phela nami kumva ke ngiyangifanga naye akakahle
ngiyadlula ke bese ethi lo mama ngisize ivangeli ake uzongincengela ubaba wakho baba wami unehliziyo elikhulu akakho ngithi ngikhuluma le ndaba ukuthi indoda ayixoli ithi lo baba saxabana eminyakeni eminingi edlule namhlanje angisazi noma wangixoxelani lapho kodwa bese ngicina ngivumile ukuthi ngizofika kwakhe ngizobese ngikakutshela kodwa ubaba ukuthi ngiyeza cha mtshela ivume le ndoda ilungile nje mayikhuluma kodwa ibambe ukuthi ngeke ngidedele le ngifike ke sihlale ke kosofa ke kukhulunywe ke awubeke ke mama kwenze njani bese le uthi umama cha ubaba waye phuma emsebenzini ebusuku ngo9 wafica ingane yentombazane encane mhlawumbe naye khona nje kodwa akangizusho phela ukuthi kwakunaphi iyona ezozazela ukuthi umfundi sikhuluma le ndaba yakhe kodwa ngelapha ke ngayo abantu mntana mawukhona ngoba nodokotela usindisa umuntu ngomthi asindise ngawo umuntu akaqali ngowakho ukuthi hayi loyana noma asinda lo ukuthi wena ngokuqale lo umunye cha nenkantolo igwebo umunye ngecala yagweba ngalo umunye imnika isigwebo esifanayo okusho ukuthi indlela osindise ngayo umuntu iyasebenza bose usindisa umunye futhi manje ke ngilekelela abanye abazokwenza iphuthe njengelakho ukuthi webo mama noma singathandana kanjani kodwa ungakhohlwa ukuthi ukhuluma into elihungu mawusudiniwe ngoba ngeke ngikhohle noma singahleka kanjani sizale ingane siyishumi ngemva kwalokho kodwa ngikhohliwe ukuthi khonto wayisho uthi ke lo mama wesesi uthi ke wesesuka lo baba ephuma emsebenzini ngo9 weseyishayini ufica ingane ezimbili zihlele stepsini ngaphakathi nje ekhaya ngaphakathi koganga hayi ngaphandle emgwaqweni ngaphakathi koganga nje ungena esangweni nazi itebhisi usuzoqeqeqisha kuye ekhaya ke indlu nazi uyafica zihlele izingane ngiyacabanga zazisene iminyaka ne16 17 15 lapho nje iyayingena emintombazanini ngiyabona base kwase uzwe igazi ithanda ukufudumala sekufuna ukukhuluma indaba eziningi ubili ke kuyakhuluma wese eseshale yakhe lo baba eshayela ukuthi ifunane eminyaka ngalesikhathi angene nje ngesikhathi ikhala ingane qanqatheke ngene ekhaya useyiphoxile phela izokhala phakama isizwe noma ngabe uyishaya kancane izokhala ukuthi umaka ngilekelele nangu baba ngiphotha yakhala wayesephuma umama wathi uyishayelane ingane yami wazi ngani ukuthi lenga wazi ngani ukuthi lengane yakho ungathini uma kube lengane kuyona yakho washo kanjalo wathi uyishayelane ngani ungathini uma kube lengane kuyona yakho awucabanga ke wena ungakhohlwa le manje uzomkhuza kanjani ke ukuthi umama ngoba phela ngizukuya ku14 ngiyokhuza umama kufanele ngiyikhuze lethempelini ngoba phela kufanele ngiyikhuze la ngoba kufanele omama bebethi babediniwe bese befuna ukukhipha ingonyuluka ngoba iyona into abashaya ngayo omama ukukhuluma ngoba izandla zi abakwazi ukushaya indoda omama manje ebese ethi uzokhipha ulaka lakhe ngokukhuluma ebese bekuhlamvu nje uzothi phaqe ebusweni ungaphinde ebusuku ngiyangikwashisa ukuthi ungaze wayikhuluma into ezokuxabanisa unomphela nendoda lokhu ungenza kupho kuhle izokwemukela impela kodwa ayikhohliwe ukuthi wena wenza nje le ndoda ke ikwenza lokhu nje ingane ilapho ko16 17 ayikajoli isafoma nje ukuthi konje sojola kanjani ngicabanga ukuyikhuluma into enjalo nje bayiphumele eminyaka kodwa kwaze kwafika uthi ke indoda yaye kanganelo la ukudla kwakhe ngalelo la ngayiphinda ngiyakudla ukudla iphinda ngiyangena ekameleni iphinda iyahlala nje yodwa njengejuba yakuyele ekameleni lawo yodwa yaze yabe ingane iyajola ngempela iyakhulelwa yazi yabe iyateta ingane akalibeki ekameleni akakudla ukudla kwabo akabakhuluma isifuthi bahlele endlini yodwa phela ngithi kuselokushini ayikho enye indoda la izothi ngizokhepha khona baphambana ngamapassage kwaze kwaba ingane ithola ingane sijolile yamitha yathola ingane mayisitholile ingane lo mama uzongikhulumisa lolu daba ingane umzukulu seneminyaka e4 lekwaphila impilo ka first day
umama useyesindwa manje ngiyaphaphula yonke into akukhulunyiswa siphambana ngeindololwane le phambana ngenkulu la ekhaya position akekho okhulumisa omunye mvangela ke uzongcengisa inkinga la ikhona lengane sebecabanga ukuyihlawula abayimithisa lo mzukulu uthi manje ngithi ngiyakhuluma ukuthi naku bezohlawula ingane asenze njani ukuthi ambihlawulekile uhlawula la ngifuna lutho washo yena phela wathi ungathini ube lengane kuyona yakho ngishaya uma ke wena mama uzothi ke ngikhulumelana ungathini kube indodana yakho uma nkoda kakhuluma kanje kuyona ngoba phela nina njwela ukuthi nibhekise umlilo phambili mawusubheka nene ukusubalekela mangase kube umakoti wendodana yakho ozokhuluma lezi inhlamvu wena ungathi akenziwe njani akuwena ke ngoba ubaba usasho sekumakoti ke manje ke wendodana okhuluma lamagama wena uyazi ke wena ngiwinile angizange ngiwakhuluma lamagama kodwa umfundisi akafanele ukukhuluma kanje sekumakoti wendodana yakho okukhuluma kanje ungathi wena indodana yenze njani ethi sahlala kanjani usiyangitshela ke manje ukuthi angimncengele ngathi ngiyayicenga le ndoda ayithi wethu cha uthi unkosikazi ngilindele ukuhlawula nganoma yini akazothi ngiyikhiphe phela nje makudlulele licala kodwa ifuna ukuthi ayifune ngishise akuphilwe nje liqinile ke transmit liyammehlula mami bese liyamhudula waqala ke manje wathi kangikhuluma ngithi ngiyakhuluma nendoda yavela athi indoda mfundisi yangibiza ngomfundisi yathi mfundisi yathi ikhulu lento yathi into mama ngeke ngize ngixolele na kancane ngidabuke sokuthi udlala ngesikhathi sakho ngavele yathula ngasukuma ngayishiya ithula indoda izayakhe nangokungitshela nje ukuthi ngidabukela isikhathi sakho lo mama ngeke ngize ngixolele na kancane ngapha ngashiya kanjalo namhlanje angazi ukuba sebephila kanjani kodwa ngeke ngubone nje umuzi manje ngidlula ngibona ukuthi lana ngakhe ngishiya inkinga manje ke ngiqwashisa ke omama ukuthi abasize kakhulu laba abawuthanda umendo wabo ngiyababona laba abavele sebewulahlile ngoba kukhona abangenandaba nomendo sebewulahlile kukhona futhi abangenandaba abasazowulahla kukhona abaphila ngempilo kahulumeni ukuthi uhulumeni wathi sinamalungelo awunawo amalungelo emzini wendoda amalungelo asemzini wendoda ayaziwa awala ekhaya ukuthi wena udla isifuba emakuhlathini wena ugoba amathumbu emakuhlathini wena wonke nje amalungelo akho la ekhaya uyawazi amalungelo akho athi awuhambi wena endaweni kababa hambe endaweni yakho ngala amalungelo nje aziwayo asemthethweni nje official manje ke asikho isidingo sokuthi ubusulandela umthetho osemzini womuntu ongekho la ekhaya ngoba la ekhaya vele uhulumeni befika uzosifica sesibulalene akekho ozobe sambuza ilungelo besiduniselene lapha ngeke nje sabuza nelincane ilungelo usezosigweba kanye 6 feet sonke siya 6 feet phansi akekho kakasamsizi manje ningaziduduzi ngenkulumo kahulumeni inkulumo kahulumeni yepolitiki ukuthi ethole amalungelo okuvotela kodwa ngisho ukuthi ke phela ngisho ukuthi ngithi kodwa ubokwazi lokho ukuthi ukhuluma ngoba efuna uX wakho uhulumeni lapha na ufa usuwedwa akekho umuntu oyekusize ithi kenye indoda la izolo kade ngiyibona wena ngineshow ukuthi khona ngoba la izolo ngiyibonile kodwa ngikhuluma inkinga yayo le ndoda ifike yakho umuzi uzongizwa so much ngiyazi khona yakho umuzi sezweni la kubo sizokwenza umsebenzi kaNkulunkulu bese osibali bayo ngokuhlakanipha anoba suse eduze kwenu bomama odade wenu laba abangakholwa ngoba banezindaba eziningi njengoba behlulwe umendo nje bathanda kabi ukuzokhuluma indaba zomuntu oganayo bebe bengazange begane bona ungazi ukuthi umendo wabadlula bekumuphi umfundo kodwa bathanda kabi mayike yathi yavela njengani ithi yagana bese befuna ukuzoyipheleka bebe yiqhikiza lakho umuntu ehlulwa yiqhikiza lakho bese efuna ukuzobe iqhikiza lengane efuna ukuzolawula
omunye ulawulanya akafuni egane ngoba kagananga le ibisingani phelele ngomendo siyathembela ke sabathe bese siphuma sesizobuyela enkonzweni yantambama bese beqhamuka odadewabo qhamuka yedwa udadewabo uphethe incwadi aseyibhalile uyakakhola ethi lethu uyanika umshumayeli athi unika umvangelo wemvangelo lami wathi uyanginika akafuni ifundo ukuthi ngoyifunde ethempelini cha phela ngifuna ukuyifunda lapha phela ngizwe ukuthi ifaneleni ukuthi ngiyifunde lapha athi hayi ifunde ethempelini hayi akusetshenzwa kanjalo phela angithi akakholwa akazi yena nokuthi yini eyikhuluma ngayo ngithi mina le ncwadi kade ngiyifunde lapha kufanele ngiyela sengibuye yini le ncwadi ithi athi ngifuna ukuzwa ukuthi umthetho wakashembeni ukuthi abantu belahla amakhosikazi benze nje ngithi kulahlwe bani wena ethi cha udadewethu ngithi muphi udadewethu ethi usekhaya ngithi mbize ezini isabatha ngifuna ukuzwa kuyena ngeke ngiyifunde ngiyithathe ngithi ngizoyifunda ke kodwa ngoyifunde seyifikile ke khona ethempelini awuhamba umbize ezini ebese efike enkonzweni yantambama lo dadewabo ngixolele mina bempompo ngishintsha amadolo laphansi bese emlando udadewabo efike ngiyifundile incwadi ngayibona nje ukuthi inganekwane le kuba ngiyikhulumela izophoxa umuntu nje udaba lungakhulunyiwe udaba lwadala khulunywa ngencwadi kuhlalwa phansi mangikhulunywa udaba laba benziwa ungakholwa ungaba amaNazarene ukudala bethu udaba lukhulunywa okay bese ngithi asohlala phansi ke yimina odadewabo ababili mangaphosisi bese kuba ukhwenyana kuba umvangeli hlale phansi akusanoma bavangeli ababili umoya yedwa kodwa ngikhumbule hlale phansi kukhulu udaba yake ake usho ke wena makoti kwenze njani hayi akhuluma umakoti etshala impuzi umakoti afuna ukungenelela udadewabo ngithi uthando lwabantu ababili awuthula wena ngikhuluma ngalo khuluma wena ngithi uyayazi le ncwadi ebhalwe udadewethu nathi angiyazi kodwa khuluma ethi angiyazi incwadi ebhalwe udadewethu ayiphi kodwa lokukhuluma ukuphakathi uyakwazi ethi ngiyakwazi kodwa incwadi angiyibhala okay awuze nendaba ke wazini ngale nkulumo elapha na ungixoxele uthando lwakho nale ndoda lugcina hayike ebaleke ngeke kubali indaba zomuntu uma wenza ngobe wrong ukukhuluma yonke into ungazwezela khuluma lona wenza nje bese ngithi mina udadewabo uyezwa ukuthi le nto lapha ebhalwe lapha phansi akuyona lekhulunywa yilo lothe wena ngikhuluma ngithi wena usamthanda lo afuna ukungundazela angafuni ukuthi akasamfuna incwadi ithe angihlakaze labantu abasezwana kodwa mase ngibuza kumakoti ukuthi usamthanda wena lo udonsa ikhanda uyangundazela ngafuna ukucacisa akhulume bese ngithi mina cha ake khulume wena somashi ebese khuluma somashi naye athi abibiyela angafuni ukujula ngashe phezulu ngithi mina cha le nkulumo yenu ayisho ukuthi nihlukene kanje nibanga lezi inkulumo enikhuluma ngazo ake nithi ukujula kancane nale ngiya njengokusho nje naye uthi usibalo washo njalo wathi udadewabo cha sengicela ukukusiza manje sifundise ngicela ukungenelela ngathi mina yaye uzohlakaza lento wena wathi ngathi ukuphunza ke mawe wabhika wathi ngifuna ukukulekelela ngifake le nkulumo eqinisweni
wesekhuluma ke wathi ke cha labantu babangikaMele labantu abasezwani lo uyabaleka ekameleni lo abala zonke izinto abala zonke izinto wesephuma ke sethula base ngithi ngene endabeni ke ngithi senizwile basebengena wangena kumakoti wakhuluma ngendlela akakhuluma ngawo umakoti kuyagqombuza umakoti akafuna ukuveza iqiniso uyayisingena indoda yathi indoda cha mina mfundisi lo muntu ngimbalekela nje indoda siyabaleka isahlala ikhayashiya umuzi wakhe ubalekelani cha lo muntu mina ngamlobola ngimazi ukuthi uyafela njoba ngithi indoda ungakhohlwa ukuthi indoda isilwane ayikhohlwa uthi ngamlobola ngimazi ukuthi uyafela ngamkhoyisa ngamakhela umuzi ngazitshela ukuthi uzoyeka uthi ngathi ngithi ngiyayeka uqhubeka naye wathi uma qhubeka naye umlobola umkhoyise ngoba mhlambe njengoba ekuleli isonto lenu la kaShebe mhlawumbe uzoyeka uthi ngaqhubeka sengembonile ukuthi vele unenyaweni uthi ubhekezi yaphambili kanti ubuya bheke emuva uthi wathi uma angimlobole ngimkhoyise khona nje ngoba njengoba ekuleli isonto la kaShebe mhlawumbe uzojika phenduka uyeka le uthi ngamlobola qhubeka ngimbone ukuthi uthi manje inkinga enkulu ke sengimkhoyisile ngamqede ngamakhera umuzi ngaqeda ilusafela uthi ngimnikeza umsebenzi wasegoli ngimodela izinto ngimnikeze impuphu ngithi akadayisa adaphile uthi ngathi ngifikile ngangasho ukuthi ngiphuma ngiyeza ngiphuma egoli uthi ngafika ngo12 ekhaya uthi ngathi ngifike ekhaya ngingene ngutshela ukuthi bathe isikhathi esincane bese ngiqonqoza indoda uthi mangithi ngiyayibuza ukuthi indoda izonzana uthi izothenga impuphu ayithenga impuphu indoda uthi ayisimpuphu phela vele kodwa ke ngo12 ebusuku uyindoda ungathenga impuphu ngo12 ebusuku indoda manje ithi ke le ndoda njengoba ngimbalekela nje lo nkosikazi ngimshiye nomuzi ngilungiselela ukugana kodwa mabe ngiphoqa bethi angene la ngiyabona ukuthi ngizobulala umuntu mangena ukuthi ngizofaka indoda noma ngizofumfazi ke angazi kodwa ukhona ozofa kulabantu la mangiphoqwa nje mfundisi kuthiwa ngene la ngizongena kodwa mangilungisa lento kufanele kufume manje uma ufuna ke uqondisa ke esayidini lesinxele kufanele uqondise kanjani ngoba kufanele ukhuze lezo zinto ngoba hayi bonke kodwa khona bayiphilayo lempilo sengiyikhulumileke imisebenzi kaShebe nayizwa ngizofaka eminye lokho kuzokhulunywa ubani ngoba ibona sinenkinga yake esontweni uma ngiqhubeka nomsebenzi kaShebe ngithi uShebe wenza nje Unyazi wenza Unyazi lisebenza ubusuku nemina likhathali silandela nje hayi ukuthi asezeli siyezela silale kodwa sisuke sixaka ukuthi uzolala kanjani usaphila ngoba usazolala nomphela usiphila manda siyabonga kakhulu hayi uyabona methu uShebe lesingahambi phansi ngacisho ngivume mina indlela engiphile ngayo angizange ngiphile kanje inyawo bezingena ngishona manje azinangishona ukukhathala nje angizange ngizwe ngishiya ithonsi uthe sengilelela ngezwe kubuhlungu imhlololwane niyazi imhlololwane angazi nini nifundile kwalishunga imhlololwane kwalishungula ngemuva nje la kwalishunga imhlololwane yodwa ukuthi kube buhlungu imsipha namadolo nani inyawo angizange ngikhuzuke nakanye kuse kwathanda ukuvuka ameva namancane ngangahlatshwe ekhaya ngiyofuna inkomo angangiyibuyise enkandlini ngasuke ngafaka uphaka kanti ukhona amazolo ngasheleleka nganyathela awugathele emeveni kwase kuba khona lawo mevana akabele ngivuka manginyathela kodwa nje ngokwempilo hayi noma kwangathiwa kudlule siyebhamshela ngangangena ingakho ngithi angazi noma sasihamba phezulu ngempela mhlambe sasingaboni mhlambe ngangingaboni sasiphezulu ngempela
ngiyacela Nkosi noma sesiphindele emuva usiphe lawo manje ungangiphi ngedwa ngoba ngeke ngikwazi ukuhamba ngedwa kodwa siphe sonke thina esifuna ukuhamba manana letha into enkulu esikhuluma ngayo la ukuphila ithi enye insizwa ngesonto edlule ithi mfundisi ngiyajabula ukukhuluma ithi ngeke ngezwe udladla ithi njengamanje ngiyakhala ngikhaliswa intshumayelo kaDladla uDladla uvele wahamba phezulu kwami nje intshumayelo ithi angazi ukuthi bengizokwenza njani ngoba yonke le nkulumo ekhulunywa uDladla impilo engiyiphilayo uthi ukuzaleka kwami akucacile manje makuthiwa ngilungisa ngazi ngizolungisaphi manje lezi inkulumo eniyikhuluma wona engaziyeki ziyasiphilisa ngoba kukho la sithola khona amen bese kuba khona uxekana yabona ukuthi uhlanya ungabaleki lo ziningi phela futhi sezaba clean leza namhlanje ngoba ezinye zazo zifundile abantu nje abafundile bahle kodwa banenkinga ngoba abafuni uma ukhuluma iqiniso i-original nje yokukhuluma abayifuni manje ke inkinga ke mawuzokhuluma kubantu abafundile bese kuthiwa khuluma uhlamvu olungaphilisi umuntu ngoba lana masizokhuluma sisuke sizosusa umuntu odakeni sithi akahlala etshanini endaweni engenalo udaka ngakho ke siyanxusa ukuthi umuntu mayenza akenza into akaneqiniso lokuthi uThixo uzoyithanda ngoba into esiyifunayo la sifisa ukuthi uShembe ajabule ngathi siyazi ukuthi akona amawongongo esihamba nawo ngeke siwenze lutho ke noMoses wehamba namawongongo azamdida uMoses washaya itshe kashumi ekade efanele ushakanye kumama ngenxa yokuthi wehamba nabantu ababekade bengamkholwa bamonisa uMoses wagcina seshaya itshe kashumi manje nalana ke bakhona abantu abanjalo abangaze bephazamisa uThixo wenu sikhona asivike thina esithandayo uma kudingeka sife futhi akuyona inkinga vele ukufa kubuhlungu akekho nje ungathi ukufa kubuhlungu akaze usibone isidumbu sikharo wakwasibona isidumbu nenyembezi akubuhlungu abantu abezwe ubuhlungu abantu abasuke befelwe umuntu ofayo nje akukho ngisho futhi ngisho umuntu edutshulwa akubuhlungu uzombuza ukuthi ngangadutshulwa ukuvele kuhamba ingqondo nje makuwabona ukuthi sekuphelile ukuhlakanipha kumina bisithi shwi ingqondo emukele lokho kuzokwenzeka ngoba umfice nenyembezi phela ukuthi uke wakhala ke ngoba nakho ubone ekulawo cha zikho uvele kuhamba ingqondo nje ithi shwi ebese mhlawumbe uzokhuluma nje ekubafowethu ungenzeni hayi ukuthi akhana bafowethu ungenzeni kube kuphela lelo gama elilodwa azolubuza ebese zithi manje kufanele ukhohlwe ukuthi kubuhlungu awungitsheleke inhlamvu mayikushaya ekhanda ukuthi uzozwa kubuhlungu angithi noma umuntu ekushaya ngesibhakele ekhanda nje la enhlafunweni noma kulezo ndawana ke bayazi abantu wala awubuza ubuhlungu kababa bonke abantu sebehambile konje bengihlane uma uhamba unomphela ngaba ubuyana ukufa nje akubuhlungu nakancane ungazithembisi ukuthi ukufa wena uzoza ubuhlungu wena uzuvalo nje ukuthi ngizokufa into ebuhlungileyo ukuthi ababulali bambala kuphela bake banjethushu la bese luthi uvalo ukuhamba ukuhlakanipha kusale kulima bona ngakho ke ningakusaba ukufa ukuthi kuzofika ebusuku noma emini khululeke into kufanele uyisabe nje ukuthi inkosi ngizohamba kanjani uma sengisempela amandla nansi into kufanele uyisabe manje ke abantu ke siye sithi masikhuluma bebona ukuthi siyayema bafowethu uNkulunkulu uthi asilungise abantu abadinga ukulungiswa hayi abangadingi ukulungiswa lana kuleli bandla esikulona kukhona abantu abaphila impilo yangempela khona abantu abaphila impilo efake abangakufuni lokhu thina esikufunayo abafuna esingakufuni uyabona umuntu ukhona umuntu ophila ngempilo yokubulala ongeke uzumsuse lo muntu ekubulaleni ephile kodwa impilo efekileyo ngoba yena ngafa noma inini impilo yokubulala ngeke ukwazi ukuthi uyishiye enganeni zakho okusho ukuthi fake le ngoba ngeke ushiye enganeni zakho ukuthi ukuze nizuze kufanele nibe yinkani ukuze nizuze kufanele nitshontshe ngeke ukushiye lokho enganeni zakho manje kudingeka yonke leyo nto uma kwenze ngokuyenza uyenze wazi ukuthi akulona ifa eliright
uma ukuthi yenze kusuphoqwa isimo ngoba ke mawuvimba phela eminyango uzovimba ngamahlahla nameva ngeke uvimbe ngokukula mawuvimba eminyango uvimba izitha uzovimba ngesihlahla esinameva ngeke uvimbe ngokukula Tange okusobala ukuthi konke okuzokwenzeka kuzothela emeveni hayi ukuthi beku wena ukuthanda ukuthela emeveni ikona okuze emeveni emevu kuwabeke phambi komnyango kodwa nje kona iqiniso lalikhona lithi bafowethu la sizophila sizile kuzophilisana kahle asikho isidingo sokuthi kube khona umuntu oyinazaretha ozonda omunye amen ufana nalabo bafowethu laba engikhulume ngabo ngithi bayathatha enkomeni ufowethu msangithatha msangithatha bafowethu ivila ngithatha akulona ifanele ungatiniki ingane yakho ukuthi ingane yami qhubeka la ngithine khona ingakho ngithi une impilo eyifake le ongeke uyinike ingane zakho ukuthi ingane yami uzophila osantshontshe manje ingane kufanele uyinike izinto owaziyo ukuthi mawusuhambile izoqhubeka kahle emva kwakho amen bafowethu bafuna ukwenza uyabona inkomo yandiswa inkomo embila yandiswa yileli bantu lenzayo ithenye insizwa la ngemuva ingishayela ucingo ithi mfundisi ngicela ungiphe ukuthi konje ngingenze njani ukuze ngihlambuke ngempela ngithi mina kwenzekani ithi mfundisi intshumayelo yakhe yangidumaza ukukhuluma ngomsela ngathi ngiyikhobo ukuthi besile ngizomxolela insizwa ngiyazi ukukhona kodwa ke ngikhuluma ngangizosho isibongo sakho futhi ngisasazi kodwa ke ukukhuluma kwakho ngiphilisa abanye abanjengawe ngeke ngithi kunina ungayithengi inkomo esele uma kwenzekile kwayithenga ungayazi qinisekisa ukuthi ukunikile incwadi ngoba inkomo yensikazi ayipheli qinisekisa ukuthi ukunikile incwadi akayithenge ngayo yena uma yithengile akasukunika incwadi ephuma kuyena ngoba uzoyiphika masebula akakunikeza incwadi ephuma la eyithenge khona uma yithenge Ndlovu nje akakunika incwadi ephuma Ndlovu ikhona incwadi ephuma Ndlovu ebese kunikeza ephuma kuyena ke ngoba inkomo incwadi yenkomo isebenza usuku olulodwa akunikeze isiphuma kuyena ke kodwa uthathe zombili ubusugcina ungabeke futhi umfuthwini ngoba inkomo ayigugi eyami ngayithola ngemva kweminyaka emithathu ngamtshela ukuthi ngifuna amankonyana zikhona lezi zinto zazingivisa ngifuna amankonyana yonke ngangiyumfundisi ngejazi kodwa ngashintsha maselifuna ayikho futhi into engangayenza ngoba wayethi ya ngithi mina unini ukhona uyise khona khipho wakhe akamkhiphi uphawu lwakithi wathi nawe unalo ngathi khipho enye yakini ephawu kanje akangavuma ukwenza ngathi ayikho sengiqedile ngathi ngikutshelile ukuthi yami khona asambesila sobabili phezulu kothukela sofike sini makhula kancane khona uzokuya umnyakazi uma ke ngangazi ukusho ukuthi asiye phezulu kothukela bakhona abangangifakazela ngasho vele babe khona insizwa zazingaka ngathi sengiqedile mfuthu kade ngikutshelile asambe siye lapha phezulu kothukela uthukela olalubovu udlula nezimbuzi ngathi sofike sini makhula kancane lapha phezulu kothukela sobabili uzobuya umnikazi wenkomo ungeke umnikazi wenkomo uzosala emanzini ayikho into engangayenza inkomo yami ngabuya nayo ngafuna okunye babuya ngathola elilodwa kodwa ke angikho lapho ngisekuthemba futhi ngiyasihlukumeza manje nokhipha impela umoya okukholwa nobeke kude ithi ke lensizwa ke mfundisi ngathi ngiyinkomo ezimbili manje ngicela ukuza ukuthi ushembe ngangithethelela kanjani lezi inkomo ngayithenga emaseleni ithi amasela amaningi ngakithi ngayithenga ke lezi inkomo ngibona kodwa ukuthi zintshontshile ngayithenga ithi ngangakakholwa yabona la ngamthethelela khona wathi ngangakakholwa kodwa manje sengiyakholwa kodwa senginonembezo ukuthi ngenza kabi lapha wathi ngathenga inkomo ezimbili 1400 hayi imbuzi angithi ufuna sidlule phela suke ngeloda isapho ukuthi ngathenga ngahamba ngolobola ngazi manje sengiyakholwa sengishawa unembeza wento engayenza sengicela itethelelo futhi uzoyithola kanjani
ngathi mina uyazini inkomo zayintshontsho ephi wathi angazi wathi ngayifuna incwadi akanganginika lo muntu inkomo uzaze yena usekhona lo wazithenga kuyena wathi cha ngathi zona zisekhona la walobola khona ngazi wathi cha kade ayikho into engayenza nkosana usishaya ukuthethelele kodwa ngaphinde ngithenge inkomo esele ayikho into engayenza kuyena ngamnika leso sibusiso ngiyacabanga uNkulunkulu mhlambe kwezomnika noma wezokhuluma ngenye indlela kwabasezulwini kodwa ukuzilahla kwakhe ngabona ukuthi unonembezo ophilayo ngeke saphinde kwenze amen ukunembezo umtshela into eyenzeke engakakholwa ukuthi iyaba wrong manje kangakanani ke wena okholwayo mfowethu bafowethu ngiyasihlukumeza ngendlela enhlaka awukwazi ukubekezelela umuntu ontshontshiya umfuni ngikho ungcono ngenze enye into impela cha enkomeni ngoba inkomo isuke ithunjiwe lapha la inkomo isuke isibona ukuthi ithunjiwe ingazi ukuthi izoshonaphi ifuna mina nje kuphela inkomo mayikhala noma imbuzi isuke ibiza umniniyo ngoba uNkulunkulu wenkomo umuntu ngoba mina ngikwazi ukuyibulala mina ngikwazi ukuyiphilisa mina ngikwazi ukuyidayisa uNkulunkulu wayo ngimina manje mayikhala nje ehlathini wazi kahle ukuthi le nkomo intshontsho ifuna mina ngeke ngifuna manje ngiyafisa bafowethu uyekani sekwenele manje manje nithi niyakholwa ngempela ngiyekeli lokhu kubhlungu nendlela exakile kuhlasimulisa umzimba ngoba uyuzwe uma usuyifuna inkomo ukuthi uyabona ke manje ke ukukholwa kuphelile mangithandaza phansi kwesihlahla sengiyabheka ngisacimezi futhi angibheki phansi ngibheka phezulu ukuthi uNkulunkulu akangizwe ngempela manje engazi ukuthi mangibheka phansi uNkulunkulu ngathi akangizwe ngoba uma usuwonakele kusuke ngaseyibona lo ubona bafowethu sithetheleleni manje sekwenele kubi kabi masihlushwa amanazarene angisho ukuthi nonke nje kodwa sikhona izizwe ngezwe ngenyila ngikuba wakhuluma khona babusentabeni wakhuluma wona athi acishwe khona iphika uthi khona insizwe yafulathela hayi baba ngiphandusele phela akathi bayakholwa nabantu kodwa ayisekho sebayikhushuka siyaye kuphefumula sebayihlukanisa kahle nenkomo sekukhona uadmit phakathi kwakhe kusho ukuthi inkomo esinamandla ngoba iyona isingaphezulu manje sibuka phansi manje yonke leyo nto bafowethu akuyona into okufanele siyikhulume ibe yinhle ukuphuma komphefumulo womuntu kodwa into eyinkinga ukuthi akufanele niyenze lithi buhlungu ngoba ushembu uyasho ukuthi musu kwinkomo awufuni ukuyena manje bazokwenza njani ke abanye abantu cha akumina kodwa nje ngiyajabule phela manje ngizokuyisa la happy angeke ngisuke ngizokhala ngeke ngikhala ngoba noma ngabe lidlule ngejubane lathi belilandela ngisho ukuthi usithele lapha manje yonke leyo ndihluku mafowethu yeke niyeke ke sengiyadlula lapha uqhubeka kodwa babuyisi baphambili akukho kunye phela ababuyisi baphambili vele idla izidiwe fanele ukwazi omunye bambulala ngenduku njengenyongo bamphendula walala emgwaqweni manje njengenyongo uzolanyulela ubani ngoba sidayiwayo masifudle lokho yonke leyo nto akuyona into ukuthi mina ngeke ngeke bafowethu amen ngiyadlula ke la kodwa ngiyafisa ukuthi uma kutshaleka lokho akumile amen ngithe umfula kaMfele okay ngicela ke ukwehlela ngizaphi bakhonza kahle